Shalom, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rigapan sigano pari bata, bani panorang sogot nerion, pasada hita hurta, martonggok hita. Terima kasih may sombah kon hur nami hubamu Tuhan, bani bagkal ni idop niur apa pakalong mo ban nami. Bani panorang sogot nerion, bani si holi pukah kanami hurja nami sigano pari. Jongjong maham Tuhan itonga-tonga ni paruguluhan nami. Torang ihama ura apa pikiran nami, kasi badi ganupan pergulmiton nami si gano pari, tongtong maham na marsangap na marmulia. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijabe na siyang marayan bani panorang sugot niya riyon, na boy sisihan nami marhideo ni channel YouTube on, regapan si gano pari bata bani panorang sugot niya riyon, Rabu tanggal 8 Maret tahun 2020 ay matar surat bani Yohanes bindu 3 ayat 30 na magkatahon sunod. Anggo iya patut do lambin bagal tapi aku lambin etekma. Taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tentu somal lujupa ibagas parguluhan ta sikano pari jana takas doai bahasa bani masing-masing pribadi na jumpa kita ibagas pargulmiton ta sigano pari adong do si bere-bere ni tondo ni nebata. Artini ay langdos pasu-pasu na ijalo kita ibagas parguluhan ta sigano pari. Tentu ijon maiajari kita kumani ase mangidah bahasa say TKHP pasu-pasu na dong bata, bahasa aima silayak-layak na patut ijalo hita, jana itarima kasih kon hita, jana lang perlu hita HP ini marburit nyur atape maretek nyur, anggo adong pasu-pasu nini bata na bagal bani hasoman ta jolma. Marhitehon ni rigapan sigano pari bata bani panorang on, marhitehon ni hasaksian ni Yohanes Pandidi, gat ni bani panorang ijia, bah tumangdo na marosuh janah nasirsir gabe susian ni Yohanes Pandidi. Marhitehon ni ambilan ni na luar biasa ihalimisan na makatahon ase paubah na siyam maur na siyam anjaha bere na siyam madiri na siyam tardidi jana tongon maritehon ni hata atapi ambilan hamubahon ni uhur ni Yohanes Pandidi gabibuy do tongon halak na marhamubahon ni uhur jana mangirikon Yohanes Pandidi jana dupkosi pajupah pakon Tuhan Yesus totu tubuh sada persoalan na baru ija tongon Yohanes Pandidi do na isuru na bata nagabehite laho mandidi Tuhan Yesus ibah Jordan tapi bani pangajarion ni Tuhan Yesus ruh bueni do halak na mangirikon Tuhan Yesus totu onma patubuhkon uhur simburu bani susian ni Yohanes Pandidi. Halaniaha, halani si Yohanes Pandidi do naman didi Tuhan Yesus. Habe ini namangirikon Tuhan Yesus do lambin roh bahat ni. Ijon mabapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitehon ni sikap na tegas Yohanes Pandidi patakaskon hubani haganup halak termasuk namang idolahon iya bahasa lang burit uhurni porini pe tongon buenan na roh hubani Tuhan Yesus jana mangirikon Tuhan Yesus marhitehon ni sada komitmen anggo iya patut do lambin bagal tapi aku lambin etekma artini ay ana ito tapkon na bata silayak-layak ni marhitehon ni Tuhan Yesus patut doay lambin roh bagal ni porini pe Yohanes Pandidi ipake ne bata gabe si tas namur
Jana Tuhan Yesus marhitehon ni keberadaan ni paroni hudunion mamboban harajaon ni nebata anjahan lambin roh marbagal ni harajaon ni nebata marhitehon ni iya on mamalas ni natang si bagalan bani Johannes. Jana sonay mahumani bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Gabi ruji-ruji bata marhitehon ni sikap ni Johannes Pandidion. Porini petongon ibagas guluta marhasil hita Jumata pe marhasil, horjata pe marhasil, jana karir tape lambin meningkat. Bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hagadupan ay ase diar matongon igalangkon hita ase Tuhan Yesus matongon nalambin marbagal hita lambin roh etekni. Artini ay ase ipake hita matongon saitek aha jana sabagal aha pe pasu-pasu ni bata nado ijalo hita pake hita ma pasu-pasu na dong bata ay ase lambin marbagal tongon Kristus ibagas parguluhanta. Alani ay ulang humani hita simburu, ulang humani etek uhurta, jana ulang humani borit uhurta. Anggo ididah kita pasu-pasu ni bata bagalan bani halak nalegan marimbang hita. Napinting ay ma ase barang ise pehita nadop ipasu-pasu ni bata pasu-pasu nadong bata ay pakehon hita ma ay pita bahen hamuliaon ni goran ni nebata ibagas parguluhanta. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tongon bapa. Ase tetap marturuh niuhur songon juak-juakmu Johannes Pandidiin. Ase porini petongon ididah kanami pasu-pasu menabagal bani hasoman nami. Anggo na marharohan humba mudo tongon in Tuhan seng talup simburu seng talup marburit niuhur hanami tapi naponting ibagas parguluhan nami ay ma ase barang aha petongon pasu-pasu na nilay-layak konmu huban nami ipake hanami main sadiar-diarni talenta aha petongon nadong ban nami ipakehon hanami mentongon bapa pita bahen hasangapon ni koranmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalama nami rapakon tonggo namion. Amen. Oras mabat taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ando harma saganjang nerion bani haganupan horjata Tuhan Yesus motongon lambin marbagal tapi anggo hita lambin roh etek nima. Shalom.